To je Bestov VIP intervju. Kakšen simpatičen ponedeljek v moji in tvoji družbi, Džejla Ramovič, živjo. Živijo. Kako simpatična. Džejla, danes te spoznavamo. A si jutranji tip človeka ali bolj nočni, kaj bi rekla? Noćni, definitivno. Sve u životu mi se dešava onako od 8 navečer pa na gore. Naprosto takav život pjevača. Makar na Balkanu, ali definitivno u svakom slučaju nikako jutarnji tip, Ja, isto, samo ne. noćna ptica. Džejla, ne govoriš rada v zasebnem življenju, ampak nas pa zanima, kdo v resnici je Džejla Ramovič. A imaš kakšne hobije? Pa u suštini evo ovo baš što pričamo ovako, jako sam porodična, jako sam druželjubiva, mnogo volim da provodim vrijeme sa svojim prijateljima, a pogotovo porodicom. To me onako najviše ispunjava, a sad ovako neke hobije, da kažem, klasične nemam, ali eto i to bi se nazvao kao jedna vrsta hobija. Stvarno sam jako druželjubiva, iako ovako vjerovatno na prvu ne izgledam kao takva, ali sa ljudima sa kojima sam od početka tu, nema mi ništa draže nego provoditi vrijeme s njima, onako njima činiti, biti im tu kao desna ruka, tako da to je negdje moja sada i uloga. I sestre su se ostvarile kao majke, pa sada imamo i bebice i onda sam ja tu uvijek na usluzi za sve što treba, tako da to mi je onako i najveća odgovornost i najdraži hobi. Leto 2019 je bilo zate posebno. Tako je. Zmagala si Zvezde Granda. Kaj je to pomenilo zate? Pa promijenilo je sve, ja nisam ni znala tada da je promijenilo, to je bilo najzabavnije od svega, jer i moj život se tako brzo mijenjao iz dana u dan. Novi ljudi, novi poslovni izazovi, a sve to tako jako mlada, pa mogu da kažem sada da sam ja super odradila s obzirom na te godinice i na sve to kako je to bilo brzo nekako i previše za mene, ali iz toga sam izvukla sve najbolje i sve ovo što živim danas je, ja mislim, zarad te pobjede, jer ko želi da se bavi ovim trenutno na Balkanu, ja mislim da je neminovno da krene od tih nekih početaka što je, na primjer, takmičenje. Možete, naravno, sada je i ta neka drugačija vrsta muzike popularna, pa je možda njom lakše doći do publike, ali kada želite taj neki tradicionalni način i za karijeru, takmičenje je neminovno. Tako da meni je to bila dobra uzlazna putanja, onako prekretnica u životu i tada sam znala 100% šta želim da budem. Nov komad Bolj. Komad, v katerem se najdemo vsi, izjemno sporočilo, ogromno čustev. Kaj tebi ta komad pomeni? Bolj je jako zanimljiva pjesma. Došla je do mene u nekom trenutku zanimljivom, onakom dosta teškom životnom periodu, gdje sam ja definitivno odlučila da ću nekada da izbacim i bilo je pitanje samo kada će taj projekat da bude gotov onako u cijelosti, da pustimo publici. Prelijepa pjesma, jako teška, emotivna, divan tekst i divan spot. Kje ste snimali? Tudi v ljubljanskem UKC-ju smo videli, kako ste se to zmenili. Tako je. Pa ekipa koja je radila, svi su iz Slovenije i Ljubljane, i to je bila njihova ideja da budemo tu i da snimamo u vašoj bolnici. Onako je bilo dosta zabavno, jer smo imali cijeli taj jedan sprat do sebe. Prava bolnica. Tako da spot je, scenario je radio Bojan Cjetićanin, a njega je podržao naravno njegov saradnik Mark Pirc i Studio 7. Super su odradili spot. Ja sam bila oduševljena na samu ideju kada sam prvi put to čula i bila sam u fazonu, ja ovo moram ovako da snimim i ništa drugo ne prihvatam. Tako da sve te ideje i za UKC Ljubljana su bile od strane njih. Ja sam samo došla i snimala što su mi rekli. Kaj pa kakšen nov duet? Pa
imala sam dosta neki, u jednom trenutku sam imala toliko ponuda za album i onda sam morala da vidim šta ću i kako ću i kada sve to treba da izađe. Međutim, prioritet mi je bilo da nakon dueta s Albinom izbacim, jer su bila 2 dueta sa Henijem, pa je bio duet sa Albinom, bio mi je prioritet da izbacim nešto solo. A onda ćemo da vidimo. Naravno, ta priča sa Henijem i dalje nije gotova, naravno. Želimo da izbacimo 3. dio te naše super saradnje, vrlo uspješne. Tako da imali smo čak 2 prijedloga za pjesmu novu, ali sam ja odbila oba. Da, nije mi bilo to. Nakon Rizika i tajne veze mora da bude još nešto isto tako mnogo dobro i da svi kliknemo na prvu. Super su i te pjesme bile. Ali eto, vidjet ćemo. Pustila sam Heniju da još malo razmisli i vidi kako bi on želio to da izgleda. Rekla si da ti je zelo všeč Džula od Dina Merlina. A si kdaj razmišljala o duetu z njim? Od uvijek. Od vedno. Da, mislim od uvijek. Pa ne znam, ne vjerujem da je to toliko izvodivo, ali jeli nada zadnja umire. Voljela bih to za sebe, stvarno. On je za mene jedan veliki umjetnik, ja sam odrasla na njegovoj muzici i toliko me obradovao novi album i Neka bude Džula mi je onako pjesma koju automatski puštam čim uđem u auto.